Tes, 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 tes. Oke, baik. Kita kembali. Iya, tabe tuan-tuanku siya suruh soal nasang. Lagu minta keluarga. Iya, tara apa satu. Tak palaku pa atunduan dengan pengama tua. Na tontong pamatoto ki soal nasang napasak ki inda reno pa na di pating kamero te sahara alam te atu totemo. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami datang membawa kehidupan kami, bahkan kami datang menaikkan syukur untuk segala kasih Tuhan yang boleh terus kami alami dan kami nikmati dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh kuat, kami masih boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan perkenan Tuhan. Hari ini ya Tuhan mengawali serangkaian acara di tempat ini secara khusus kegiatan Mantari Matamu kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Engkau memberkati segenap keluarga, Engkau memberkati segenap saudara yang akan hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong dan menuntun dalam perjalanan mereka boleh tiba dan berjumpa dengan keluarga. Dan biarlah dalam tuntunan Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Yo tabe lagu kita selana sama siman lagu kita minta oleh temairi kita balik bawa dia mate lupa apa kalua lagu kamu minta untuk ada dalam maka lima anda lagu minta untuk sangka pernah nau tabe tak sangka saja datang dalam aroman di toipa lagu minta keluarga tabe sangka saja aku bisa lanasam di tama aroman. Oke, baik. Ito di bawah kita keluarga anak kampung atau tomate do. Di gua kita datang maduro. Madumi-dumi mo kami. Yan na ito para news sudah ako po. May mo pumili ito po. Bukulan kene. Yo, ya terus na po na mo do. So yan kayo na ulan tadi. Kita maduro tama ba. Oke, kita segera memasuki rangkaian kegiatan Mantari Matamu. Jadi saat ini akan dilaksanakan rumah rombongan yang akan diawali oleh rombongan keluarga atau patondokan ya. Jadi patondokan dulu letam teh. Sia keluarga yang dekat. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Di sana kami masih bertamu. Balik ke meja.
Daya mo kaya. Ele ka daya mo kaya. Dami alam pagi. Ano na eh? Ano ako ah? Pagi mo sa sama bipetnya. Bisa juga yang bawa mau wilas tiket tuh. Buku kita di mana kah yang kemarin? Ya, buku. Oh ya. Apa yang terakhir? Bapak udah lihat belum? Dia mereka daftar rombongan. Oh, telah mana tele? Apa pangal le? Kami keluar besar dore. Oke, Om. Ambil matande. Ya. Boy, meron na sambako. Sambako. Iyo. Ay, tayo pa say. Boy, meron na sambako. Oh, hindi mo bale. Mantap bosku. Indonesia mereka tumig. Apa? Ano na? Malilang dito ni. Malilang. Mereka. Mereka din na ni. Ano ni sambako yang ada. Nama ko ito ni ito. No, ni pole mi kote. Di pe ma PC. Ay, komplain tadi ma PC ni sambako. Kadang jaga di tiro. Nasir ko na laron do ulum medo miki magasamari. Timur ko tuon. Amana nga pulo kumikita biasa mo malay manang pulo pa ko. Tungan to. Yang sang nalay kum katen no rong to. Iya. Tabi el bombong kalwa ana tolang ngamasalia lang bintim mga kambudo sani daw pa dito di sembang daw lang da asi ayo. Tori yang na tori kasure na to mata mo na lawesu kan daw rena to di katumpag ampulin mga tondon tuhan. Para na pa to di ganda sode anna. Madu kona pao manam bindang pasambola iran ombal sea. Wangan dinau nego tanah lombong meo sikitan damasia. Georia bola anna tuna aturi yang anatong konon mendaur sugi lalo sukan daurena esungan bentang keaman. Kau mga kapaagantianan na. Georia bulan na tolongan di pagkalangkas ang araraan na si Turo Alu Kutapin diyaman ni si Pangalalaban sang katapel alun bundi. Bumona si Turo pasak na po ang si Pangalalaban rapagalaan na to gumunggo maburan. Mati dong rakit lampu ah. Mati lampu. Nah, itu nanda dikila itu lampu diharapkan. Kusang agen sih ya. Ada tar kena gense. Iya le.
Melo ke tadi pisan-pisan. Oke baik. Mati lampu Bani kaya. na malisaw. Halo pemirsa. Halo Om. Mantap. Mantap. Insya Allah tutana mantap teh lampu. Yo, oke Mas. Oke. Mantap. Mantap. Kita mau desenyap dulu guys. Yo, mau disenyum. Mau desenyap? Mau disenyum deh. Iya. Lagi ada kendala di bagian Bagian operator ini. operator. Kurang beres. Kasir kena lami lurik. Dewa Maria Buana, Ibu Pendeta, si Salaminto o Sangato yang Malutina. Makalima na rok kasuling kararaan na to si Oso di pamarana akalanda to si paturan dadi di palamba apawanganan. Irangan unterroy tangke na lamba areke onde sungi kura pakanadai-dai. Nanay turro parerang undi sumuto pawanganan tama aparenta tung kasangan na. Belang na nalambi lante maalo tatimo na dete tandan na lo na kula akasirulokan na lante kula atau marasan. Tidak auto diam pangantang pangalukan na to di kundala-dala sangka aberang anda. Ulang araraan nami pala eperen dimpulan na andalang ng tama araputan lang umpa pada tingka umpa pada suka. Ilangan umbong ka ababa mani kinaya anak katungko na lante maalo tatema lante kula atau marasan. Umpati yang kami pala ebatulan tiga na umpati rimba kami pala epesoyan na. Timba atamati bareng-bareng di pamadati bulok dati bulan tamati gari uga ampulembang. Inan di pesisi kitungga di pepalisu makaraeng. Dinay umpa di kembang balarang nampak dinay umpa kumarara karantian kayu. La dinay dia masih pamatua indoko. Dia masih pamanu ukarulungan. Dia mati ada anapan dari borong dia mati sangka anapa maapilan tedi ramme. La di kuwa tabi etabir ramaroko. Siman taon dia semukarayano. Nadian bapas sambayang alam mampuwa nadi matua. Tidak ada pemang parara tatalu sama kuya bandang. Kemudian nasa upa anak kuya matong malaun ka ito akan kiklang tayo na nadantanan sangka. Dia matayo na nabato na panandabi sara. Din nasa upa amitan tong unna lakada si turo. Di sarami sa abungan na kamaminto ito maarap ko talang. Magalima na to sangka po ng nao. Ladi kuya tabi tator romorong ko siman taun ni sungop parayamo. Marcel Pembonan, jangan lupa spill nih Mina. Oke baik. Wah pasti toko putih mga komente. Bagaimana kabar abang? Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Kami saat ini di Tongkonan Tobarana. Iya. Tobarana aku tongko sana pembelian. Wah. Ada itu dia, patarumi kameramen. Oke baik. Apa para kata apa tadi penuhnya bombongan toh? Ya tabi Latas sumagi. kayu lang sulit Iya na reka. mata. Oh nasa tuman Nanti gila. beru kaboro lang katuninanta. Ang itu kasaranting ko tuutong lang kabatang di kaleta si misa-misa. Oke baik. Rombongan Pak Tondokan atau keluarga sudah selesai dan akan dilanjutkan rombongan berikutnya. Halo. Halo.
Gimana? Cantik tak? Cantik sekali. Cantikku. Ya, mamanya Ini juga tuh cantik jadi. Oh, mamanya juga ya? Iya. Pasti. Ini Pasti tuh ganteng cantik. saya. Iya. Ini cantik saya. Iya, jago. Ya? Jagoan. Antar bantuan. Ke sana mau kami itu jalan saja ke sana. Iya. Jalan saja ke sana untuk mengantar lagi nanti. Ya, ayo. Iya. Anak kami bukan anak. Mengapa ri? Nata aduh kok tandai. Oke, Mbak. Kamu kan. Iya. Kata kita patodokan sama rombongan pertama ki. Nah saja kita, supaya tu rombongan maafin dua dan maafin talun. Dan lanuran aku. Jadi seberapa ada dikalungkan. Jadi itu kita rombongan patodokan, rasanya mau kita. Tongan toh. Jadi rombongan keluarga sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke, Iya. bye. Akan dilanjutkan lagi rombongan Pak Tondokan dan rombongan tamu. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Kita nantikan rombongan Pak Tondokan. Semua di sini. Dia mereka kartis Geopos. Ini datang lagi sini. Iya. Nanti dia berdiri sini toh. Nah, orang masuk. Iya. Arahkan dulu. Kita di depan tamu. Biar iringan masuk sampai di sana. Ayo kan masih banyak orang di sini. Biar kita di depan mana? Oh di sini, tidak usah pindah lagi. Nah, nanti kalau orang sudah duduk baru kamu datang lagi di sini. Gantian, kau ngapain? Marcel. Ini. Titip salam dako. Salama. Nakal mina to. Mina. Mana yang terakhir nih? To mina. Mina Oke, abangku. Di kopi lagi. Oke. Halo, pemirsa. Halo. Selamat pagi. Kita mau sapa-sapa siapa ini? Iya. Sapa-sapa keluarga yang tidak hadir Pagi dari Tongkonan Patongko. Tobarana. Iya. 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 Oke. Ya, makasih. Oke. Di situ Mami, di situ. Oh, yang mau foto? Sepri. Oh. Cari ke tempat dulu sedikit. Iya, sempit tuh boleh. Iya kah? Duduk nih. Selamat pagi. Maaf ya, dia mereka jo. Dia mereka daftar rombongan. Apa? Demo. Oh, Pak Tondokan. Ya mereka jo mite. Oh, nama dia male. Iya, le. Daftar rombongan pertama. Bisa sebentar pada konsep. Wah, tuh le. Oh, sorry. Sorry teh guys. Bahaya teh. Lamel lapo. Ah, ya to dolo na tamon dila na ula. Pa manda pipis sa ila ko na tire to ano na yo. Nasa nga cewek. Pagkanda pipis sa ila ko. Nasa nga cewek.
akan disusul rombongan patondokan. Tadi sudah selesai rombongan keluarga. Wah, nanti Pak makida ko te. Jangan lupa spill Tomina. Kanda, Ya, ada yang titip salam dari Tokapua. siapa namanya? Ditandere ka? Siapa namanya? Pokoknya Tokapua teh titip salam teh, mah titip Baik, salam. salam balik ya. Iya. Marcel Pembonan. Oh iya, Kak. Iya. Bosku itu Iya, Le. Marcel Pembonan. Oke, baik. Pak Marcel, monitor. Sudah ketemu Tomina ini. Ya, sampai di Kubasa ini. Ya, Ya, berarti rombongan pertama lah. Apa tondokan lah? itu namanya. Oh iya. Oke, baik. Lagi gua tabi rokote babangan nain de rante kalua diong te ambang bulan nain de tandung kalonaran si dete na rombongan ma pempisan tuladian tembulan ta sakalang pamatoin do katongkonan na igua tabi lagi dan gaya apa sangat rami lagi patok suke bulan papagantian bulan ta di gua tabi dapat naram papatalinga duan ta tabali dan maya suling pa pirangin ta. Iya motor rombongan nane abe patung ko tutu maaway mata rombongan na keluarga ne emurton patung ko tutu lagompona rombongan na keluarga ne lilingan batu ne pirgo to barana tutu maaway mata rombongan na mama Melda mamuju tutu lagon esepri rombongan na pong Messi buyang manugo tutu maaway mata Ramona Putra Batonggo tutu lagon eberkat Ramona Papapina pare tutu lagon esepri Ramona Neonel Posando tutu lagon esepri Ramona Nedatu Buyan Manugo tutu lago Ponale Ramona Papalka Pampang Sikande tutu lago Sepri Ramona Papayanti Barana Batu Berulian tutul lakon esepri rombongan napong Virgo to baranaan tutul maaway mata rombongan napong Marel patungko tutul lakon Nugra rombongan naliling patungko tutul lakon Nugra rombongan nenek Rangga patungko tutul lakon Tomate rombongan nenek Edwin patungko tutul maaway mata Romana Rimanuel dan ete batu di Romanda tutul lagu pengususan Romana ne Padel Buyan Manugo tutul lagu ne Sepri tadi atas satu tu rombongan ma pempisan tu latihan tempulan tas kalau pematuin do katongkonan na de gua tabe lagu kita saluran saluku kudu mangga di sabu sanara tadi gua birin di bagian tiang bulan ta sedian di bawah Nula iya benena tu nama lain. Nula benena tu. Oh, hindi, nulay venena. Bibir siya. Apa ya? De, nulay venena. Anda na duka. Mahal mo mapasirin ko. Iyo raka. Iyo, nulay venena. Waktu mau nainda ka hindi tulangan. Benena tu mali membawa pengkarangan. Iyo le. Oh, si Sarah. Wah, basusi bosku. betul lagu kita keluarga besar Pak Tondo karena tumang kamu desa besar orang di gua birin di bagian tiang bulan mah saya tak selama sih. Oke. Ako nila ako na. Baru nila.
Boleh kami jawab ya, dia teman tidak mabur naro kami. Ya. Iya. Iyo, informasi semua pun kumala ko kita to maindun ba to mabadong sa dia mo tatamo. Tiba lagi saya punya bos ini guys. Wadah. Ini sembako memang luar biasa. Kata abang semoga berjalan lancar. Oke. Amin. Apa bisa abang? Lah digas mir kan ya sembako. Undi ketemu mabar menjawab kok. Dewa tiba sina lamba ati yang paling nabulan. Diroi duka tungka bata apai mata. Tidak simbol ngamani kita dah kalau irara adim mogai inatang mamma atang murra abang bulu mata mangaluluan tu obongi opo opase komalilit untar dan nari lampe. Mangaluluan bu sarungo oma atindik ibu pare kombong nape bau sama datunnya. Naudu sangkara ingin sola sama baana. Na tonggon niyo na anarara ama paliyo ko na bulan mapin na anarau. Tedi yung randa ng kada tedi yung paapay liyan iya resumpang anasuro. Tiroy duka tungka pata apai mata luming kaming kato burrong unne ang to kalilian lindang ato tangga. Turiangan na pampangalangi itarang gato paungan ng meser ko tiku batara. Inang atan dugutarang gana tondok inang pampangan na pangalayong mika ada atang nilambi mika sangka atang di karatuy. Banuan na di tingaratu ka esungan na di mantalulang ng banuan na paatagarian tempon esungan na paapararugan to di potau bunga. Kaya na todo ang tampo ta sige na talong todo minangan na anang kalo diatan na. Kumalunto kilaoy. Kumanasak keloson ni kema aborong-borong di. Tanga di tiro rikalako tanga taapari kamatanta inang asing iya tengka narara inang lain dia soyan na bulan. Inang asing iya tengka nagang inang lain dia soyan na sarapang. Tiyong baamang nga totong kondol kali ipang ato marintin diyong mateulo ba abakaluwa diyong matetaram di pamasaw di pamaring. Tiyong ba may baturupan na undi sa may pantarisan makaraingin na. Tiyong na aturi yung anatong ko ng Mindaw sugi lolosukan daw rin ang isong ang mentang keeyana. Banuan na di Surabaya esungan na di Rotodiata. Banuan di Kasurida to di Katumpag ang tulembang ang liliina pada matipu yang manuk. Tiumbaan duga baturukan na undi sa duga pantarisan makaraingin na.
Tibu kating kalamay te tangan aton do kadol lo kono pipulan lamay te maali puri tarik inte padang nanay benda merabu apinna inde kalandona sangka lai kuna dandam palelea ladi kuwa tabe tontong komedi bungkaran sama luwa marinding dikil laman sama suke manang inde barong-barong di pamadato inde lantang di pataula abi ang gilang ang pasisong na talamban ang kihen di pasisong taong norong langan laon tanda tasiki katiyong baram tamas solanasama rekila unto di ibulan ni kumbati naranta kita minto lindo mairi
Sini Bapak nanti. Saya punya salak bayi, itu bayi deh. Salak pasir, salak pasir, bayi deh. Bayi dari lambau itu. Nanen, tuh. Aku naman tuh lelan. Maafin do. Pagkaloloy. Apanya? Itu aku dulu. Ya. Duduk dekat saudara ini. Iya. Ini keluarga dari Buya Mano. Oh, Buya Mano. Iya. Oke. Oke. Ini le. Grup Buya Mano. Keluarga tetangga le. Enggak, masih keluarga. Oh iya. Keluarga, iya. Keluarga tetangga Pak. Patondokan yo, cocok. Oke baik. Keluarga Buya Mano nih Padel. Oh. Dalam keluarga. Iya. Made mo. Kede pale. Bu, keluar main mereka tahu. Iyo. Ah, tayo pa noon ya. Tumaangan pariya to. Iyo. Tanke. Kasarama ro kinko katapi. Katapi juga katapi. Dole. Ya matawang ato. Ini rombongan Patondokan. Dari Buya Mano dan sekitarnya. Awet muda dulu kata kakak. Awet. Iya dulu. Kata-kata dulu bosku. Apa ya? Lihat kamera. Matung ba yung? Napusali mo ito tulindo ko lang. Masusi. Basus kere basa kota. Napusali mo tulindo ko tulan. Ah, iya. Sama sisena teh. Sa sesena. Iya. Masusi to. Mataku dirandai. Sebagian. Oh ya itu. Waktunya keluar main. Nagtanda siya pre kasi sandala tayo te. Mga payom. Di ko aku rin ditanda na lahat. Aman siya kat balian. Aman le. Keluarga Mapapangan sudah selesai. Rombongan Lanjut rombongan Oke, selamat Mapenduan. siang pemirsa. Selamat Kasih ko sarapan. Iya, mangka. Oke. Oke, baik. Bebet to.
Oke, baik. Oke. Dia siya mo kamera ka. Iya dia amakan. Woi. Kung may kaapa mi dia. Ay, dako penting kuman di kitang dia aki. Di ba ito? Iya. Halo. Oh, ikut lagi ini. Wah. Ini dia kabur ini. Ikut lagi. Belum selesai dia kabur. Waduh, bolos. Kabur, bolos. Bolos tuh siswa misa. Iya, bolos ya. Di situ dulu aja. Udah di sini terus kayak juga. Kalau ada takut berdiri. Oke? Oke. Iya. Kenapa bolos lagi nih? Mape dulu kata ulan ke? Kau siapa kapang deh? Alam be, pangali. Woi, ketemu lagi sama Ambe. Bagaimana kabar Ambe? Kabar baik. Oke. Ambe Nebetrix dari Toindo sudah tiba. Ada tadi yang cari ini Om. Siapa? Nabila mana Nebetrix? Belum datang. Siapa? Ada siapa lagi? Jauh lagi tidak dilihat mirongnya. Orang Iya. dari mana? Orang di sini atau orang di luar? Mungkin orang dari Papua ini. Oh, dari Papua. Iya dari Papua. Oh, Iya. Oke Om. mungkin mantan raka. Mungkin mantan Leo. Mantan kah? Mantan kira-kira. Mungkin. Kan dia mantan. Iya. Kalau mantan itu baku cari-cari. Iya. Oke. Udah tiba lagi guys. Dete. Indo membawa berkat. Iya. Selamat pagi Pak Lembang. Selamat pagi. Bersama Ibu. Ya. Iya. Ada juga Ibu Pendeta. Iya, ada Ibu Pendeta. Dari istri Dan Ibu Lembang. Oke, baik. Apa? Lalu kinule tendo indo di siya mani labin na dako na di Pemara.
Oh, balik isu si proses nih. Ibu pemain na lawak tutul Di lambu kan pia pelesa di taman male. Si Meto di lampu kelengko de dolo. Iya. Iya. Jago dulu kah. Ata bisa bergerak kita ikut. Iya le. Kita ikut ke anu le, komando. Kung Indra kon yan din kung Christina alyang ki itu dako piom. Tama pi malama re ko alam. Begitu aja. Ting tatang lupo pingan. Ada kami. Pakai makan yang kasihkan tomat malam semua bisa sudah malam kan tambah nak kita oleh malam Kekuatan tong kami ketabi do mete tongkolan kendaraan kami siman do mete pani to bisa rain datang do paulilianan. Iku atabi do Korean malakbi na tumangka di dulu teken tumain pun itu ataba. Lalu pasundu ni temetan kan suruh salura salubukun pasundu ni. Betul lebah tabi do Korean malakbi na tumangka di dulu teken tumain pun itu ataba. Lalu pasundu ni temetan kan suruh salura salubukun pasundu ni. Oke, lama-lama kayak masing iba itu pemirsa. Mbak Mirot, dong siapa ya? dari Kodal le mau wawancara kan Ginda, Mbak siapa? mau tanon ni dia tu Kodal le tanpa dia Orang le. Ya, kata sengkian. yo Oh, dah aku pindah di pesengki dulu. ya wawancara itu Iya. Oke baik. kila musuh semua kita semua Nah, meto bang gimana? Oh, paano minta ya MMTP ya nasang mo. Ya nasang mo. Anak kampung sini. Iya. Yang Patondok. Iya. Oh, Anak kampung sini. Anak kampung sini lah. serre dato ada nasangan ene lembak. Ya, yang ni lembang serre itu. dato ada. Si patuna. Yo, ada si patuna te saudara ki siapa tahu na dente muka ni jodako. Oh, kenapa di Pekada? Oke baik. Pak Adi Kesuna. Baik kami itu surat itu, karcis itu.
Bener, nayat dia tuh terong taman ini. Itu juga. Tirong na nino na, umba tirong na nino na. Umba tirong na nino na. Kan si rampu-rampu nasar, itu terong anu itu terong na tumarumbongan. Si rampu-rampu nih. Kayaknya nasang telakon ini apa kayaknya. Hindi tirong te. Tirong na nino na. Okay kang panalo. Kumula. Umpa ko payo na ka. Tirong na nino na. Okay kang panalo. Kumanda, umpa ko payo na ka. Sampai. Terong nino na. Bapak, nampak sila lalako tu na. Apa deh? Hindi te no te. Ako ra kamera ko mi katama ni ko mi hindi te no te. Kutan itu makam bi. Pero na ni kalis sa domira abe na bawon ni ber. Hindi tirong te. Tirong na ni kalista. Tumiyabe. Umpa ko. Neberkat. Neberkat. Tirong na ni kalista tumiyabe. Umpa ko neberkat. Bisa pa de ende. Kau lepi. Tirong na ni Kapasiluran ni. Tirong na kapasiluran ni kalista. Lumirabe. Umpa ko neberkat. Tirong na kapasiluran ni kalista lumirabe. Umpa ko neberkat. Turu itu. Malian, mataku deh. Pasir kena aku nak kataku. Tirong na keluarga ni Ilian. Keluarga ni Pigo. Hindi ko berana. Umpa ko payo na ka. Tirong na keluarga. Keluarga ni Pigo. Hindi ko berana. Umpa ko payo na ka. Tirong te. Tirong na Manila. Yung may mamuyo. Umpa ko na sakti. Tirong na Manila. Yung may mamuyo. Umpa ko na sakti. Amay. Tirong te. Tirong na. Niyabe nung may pagtung. Umpati pa ako mata. Tirong na niyabe nung may pagtung. Umpati pa ako mata. Tirong te. Tirong te. Tirong na keluarga ni Norton. Napatu lako ampona. Napapatu lako ampona. Tirong na keluarga ni Norton. Patu ampona. Siapa? Oh, dia atre lako. Atre, lagi. Ya, kiri.
No kari pamaju le, no kari kari pamundur. Tapi yang itu. Baik. Yang baik. Pero pa bien. Baik nenek Edwin. Nenek Petongko. Umpat di bawah mata. Ini surat. Baik nenek Edwin. Nenek Petongko. Umpat di bawah mata. Baik na Emmanuel. Dominika Nete. Memanda. Umpat di bawah Susan. Baik na Emmanuel. Dominika Nete. Memanda. Umpat di bawah Susan. Ede, baik na papaalka, pampansikande, umpati pangsepri, baik na papaalka kami pampansikande, umpati pangsepri. Kereta lampu pangking. Iya le. Dako na po itong betul bay le. Baik na diling, Dako betul bay na desa dan pemulihan Petongko, umpati upang mugura. pagi na pala. Desa dan pemulihan Petongko, umpati upang Selamat mugura. pagi bunda, selamat pagi. Tamu taruh ki. Baik na nedatu lang may biyaman, Lagi umpati di pangdalle. Di Patongko. Baik na nedatu lang may biyaman, umpati pangdalle. Saran pebulian. Baik na pumaral. Patongko, Lancar bisnis. umpati upang Mame nugra. om. Baik na pumaral. Patongko, umpati upang nugra. Baik na nepader. Rombongan ke berapa bun? Rombongan. Rombongan berapa kita? Umpati na sepri. Kedua. Rombongan Baik na dua. nepader. Biyaman, umpati na sepri. Baik na pangmesi, lamay biyamano, paway mata. Baik na pangmesi, lamay biyamano, paway mata. Baik na neonal, yung may postando. Umpati na sepri. Baik na neonal, yung may postando. Umpati na sepri. Baik na pangputra, yung Patongko, umpati na iberkat. Baik na pangputra, yung may Patongko, umpati na iberkat. Baik na keluarga po Virgo, umpatu paway mata. Baik na keluarga po Virgo, umpatu paway mata. Ya, selamat pagi, Bos. Baik na ne Pania, Patongko, umpatu papasati. Abang komentar na lang ko na kanya pa biyong. Buat di sini atau tara pun salam peti le. Yo. Oh. Apa tuh? Paket. Pakai. Iyo. Kayak nama ko saudara. Baik na papapina, pare-pare, umpatu na sepi. Baik na papapina, yung may pare-pare, umpatu na sepi. Wala wawancara iti pang ate sama ni kung apa to. Mano supaya na ito luar negeri na ko ternyata maturaja tradisi na suste. Baway, gimana umpolay patutung. Iyo, nendo ka ba to tanggat suruh la menantado la mulia pai marubando de media protokolo. Walian 1,5 Lalu dia main lagu Bapak Leso, lagu Bapak 1,5 juta. Oh beda. Paja potong hewan. lagu Bapak lang tang kebendaungan lagu buat tabe lagu kita tanah batu. Ini komen ya lah. Ya matumun tumalina Bapak kita Pak Mikael. Bay bulan. Ram pamitan na mali tutun kaborok lago bapak na Sefri. Betul ba? Untuk mali na bapak kita, Batu Mikael, mitan na mali lago bapak na Sefri. Ikuha tabi hindi ko mimiyalay. Misalnya mau nimbay aku tuh minatannya. Udah bay bulan le.
Buntu malina pong Marcela topagene umpatu ponale. Buntu malina pong Marcel topagene umpatu ponale. Buntu malina pong Marcel topagene umpatu ni Sepri. Buntu malina pong Marcel topagene umpatu ni Sepri. Leh, tuto mangura. Tak papalena di patama te ku wae. Na tadu ka pana di siai. Oh. Ya, latakan dia matamu ke mama. Buntu malina pong Sepri. Buntu malina patika ti Romanda umpatu pong Sepri. Buntu malina patika ti Romanda umpatu pong Sepri. Buntu malina ne Epania timika patongko umpatu pong Susan. Buntu malina ne Epania timika batu patongko umpatu pong Susan. Buntu malina pong Selo batu ne Rensa topaken umpatu pong Dalle. Buntu malina pong Selo batu ne Rensa topaken umpatu pong Dalle. Buntu malina pong Selo batu ne Rensa topaken umpatu ne Berkat. Buntu malina ba ne Rensa batu topak ne Rensa topaken umpatu pong Dalle. Buntu malina ne Rensa topaken umpatu pong Dalle. Buntu malina ba ne Rensa topaken umpatu ne Berkat. Buntu malina ne Rensa topaken umpatu ne Berkat. Buntu malina ba ne Rensa topaken umpatu ne Sepri. Buntu malina ba ne Rensa topaken umpatu ne Anugrah. Buntu malina ne Rensa topaken umpatu ne Anugrah. Buntu malina ne Clara batu pangkanti limbong umpatu ne Sepri. Oke, kita lagi masak daging gerbo ini. Oke, Om. Buntu malina pong Clara limbong umpatu pong Alia batu Luna. Masya markasya Om. Tae pa nanti panggawa. Buntu malina ne Fani mandingi umpatu ne Sepri. Buntu malina ba ne Fani batu manding umpatu pong Dalle. Buntu malina maaksele umpatu ne Sepri. Buntu malina Tendi umpatu Bobi. Buntu malina Bendi batu Bobi umpatu ne Sepri. Buntu malina ba Ibana buntu Karonanga umpatu ne Sepri. Buntu malina Bong Beli Tobarana umpatu ne Sepri. Buntu malina Bong Beli Tobarana umpatu ne Berkata. Buntu malina Pungoto rantai tabanga umpatu ne Sepri. Buntu malina ne Rannu Rabi ti Romanda umpatu ne Sepri. Buntu malina ne Fargasa Rabi umpatu ne Sepri. Buntu malina ne Arasa Patongko umpatu ne Sepri. Buntu malina ne Yani Tangke umpatu ne Sepri. Buntu malina Bung Padul Pararaa umpatu Bung Dalle. Buntu malina ne Etia Buntu malina ne Etia bonan umpatu ne Sepri. Buntu malina Marerung bonan umpatu ne Sepri. Buntu malina ne Litaka Jalan Baru Jomai Timika umpatu ne Berkat. Buntu malina ne Clara Limbong umpatu pong Sepri. Buntu malina pong Polean umpatu pong Dalle. Buntu malina pong Anti. Buntu malina pong Yanti Barana Bebulian umpatu ne Sepri. Buntu malina Bapak Kepala Lembang Bebulian Rambo Metanda Mali tutul lago ne Sepri.
Buntu mali na Bapak Tita, dia may timika, batu Bapak Susan. Buntu mali na Bong Polian, batu Bong Jus, batu Nesepri. Buntu mali na Bapak Beni, Maabu, batu Nesepri. Buntu mali na Bapak Beni, Maabu, batu Bong Dale. Buntu mali na Bong Beni, Maabu, batu Nekalista. Buntu mali na Bapak Beni Maabu, Kiromanda, Umbatu Bapak Nopri, Atamanau. Buntu mali na Bapak Beni Maabu, Umbatu Bapak Sukuman, Batu Bapak. Iya, di kampanye itu nah. Buntu mali na Bapak Beni Maabu, Umbatu Negeti. Buntu mali na Bapak Beni Maabu, Umbatu Bapak Desi, Umbatu Nenek na Lernes. Kami mimin na itu bulan kyo. Nanti. Lalu dua Tadi gini bang kami mereka. Sudah minum kopi kah? Sudah. Oke. Tinggal kiri tidak ada. Apa ya bang? Iya. Ia berorang-orang pemerintahan NABF Patung-Patungko berlaporan tentang itu untuk mengawai mata. Ia tidak terkena pada rukun penantang dan bagi ruang di luar. Patung-Patungko pemerintahan lagi keluarga Nemorton Patungko berlaku dengan kembali dengan kabar oleh Patungko. Ia tidak terkena pada rukun penantang dan bagi ruang di ampun. Patung-Patungko pemerintahan lagi keluarga yang diberikan Patungnya Virgo Tobaran berlaku dengan kembali untuk mengawai mata. Ia bila dengan kata orang belantang dan berdiruan kini keluarga. Patung barang pemerintahan nama Melda memuju berlaku minta kembali untuk keborok lakukan Sepri. Ia bila dengan kata orang belantang dengan tangan belantang dan Sepri batu lalu berdiruan kini dengan Sepri. Patung barang pemerintahan nama Messi Buya Maluku berlaku minta kembali untuk menguasai mata. Ia bila dengan kata orang belantang dan berdiruan kini untuk Arabu. Patung barang pemerintahan nama Putra Patungko berlaku minta kembali untuk keborok lakukan berkata. Ia bilang kanay pada rumah konanta kanay kami konanta kanay berta. Kadang orang pemerintahan na Bapak Bina, yung bapak di bare-bare, rampon ng tamali kung kabaro la kon Sepri, law patarogi kadang konanta tamantangan ni Sepri. Kadang orang pemerintahan na ni Onel, posando rampon kami ng tamali kung kabaro la kon Sepri, law patarogi kami kadang konanta tamantangan ni Sepri. Kadang orang pemerintahan na ni Datu, Muyat Manubu, rampon kami ng tamali kung kabaro la kon Onel. Laung patarogi katong konanta na malantang na podale. Kadang konang pemerintahan na papalalka, pampang sikande, rampo mitan na balik kudung kaborok lagu pong Sepri. Laung patarogi katong konanta na malantang na pong Sepri. Kadang konang pemerintahan na Bapak Yanti, karana bibulian. Rampo mitan na balik kudung kaborok lagu ni Sepri.
patarugi katong kunanta kabalantagan ni Selvi. Atong kulang gawin tinanong ko ng pirgo. Tumarana ang harap ko ng naman ito tumakuha yung mata. Iya pinagatan ay patarugi katong kunanta wala katiwang kita maulap. Atong kulang gawin tinanong ko gawin. Patong ko pernah ko ng naman ito tumakuha ng pumulong. Iya pinagatan ay patarugi katong kunanta lintang pinagatan na pumula. Atong kulang gawin tinanong ini patong ko. Pernah ko rin ng naman ito tumakuha ng pumula. Iya pinagatan ay patarugi. Weh, Bunda. Selamat pagi. Ya pagi. Adakah 100? Besok lusa ada. Oh, besok. Iya, ya, oke. Oke, baik. Oke, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.